Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da ina di Rudy T. ken Honeybee. Kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Dito ko nadang acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serket ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon ti DCRL ni doktora. Tibicus. Iso nga ko nakide, tumano da kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti Tibicus. Di kuan la sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti Tibicus, no kasanong muti maitid na kada kayo. Ayan, good morning, Ma'am Rugigaya Montes ng Mutubsibig.
Thank you very much to our technical engineer, technical director, iti NGT Multimedia Distribution Services. Dahil ni Ina di apikas kastoy, goreka. Ibalingling ko man dete ko. Kasla ka dete po, agfukaw-fukaw. O, there you are, there you are. Good morning kada kayo amin. This is Ina di. Para iti programa tayo. Nga anya aya ti sidayo, anya aya ti obrayo, anya ti maaramid itat nga Lunes. Lunes, wow, good morning my favorite host of all time. At Josera, Erickson nagarpaw balawon sa pakishare mo ma'am dati ko dati tirigan na kami kato dati English kan Tagalog no dadto nga on nati English kan Tagalog nga programa tayo na dadto magas kasagat omon na tinto so panagsao ko into so marunong kat ay apo tagbalin meten nga Tagalog dati anya aya but anyway adumat la tadi dagdengdeng buya kadigiti FB live tayo ay iti international scene local or the provincial scene aglali iti Docanis Studios nga forever sponsor natin, forever sustenance natin against ailments and diseases. Take Docanis TV because nataapo sakbay iti content tayo itatangaal daw. Ti pagsasaritaan tayo itatakad digiti memestra tayo, ana digiti lagip iti memestra tayo, ana digiti pagteng ti biag tayo nga inapektaran na tayo iti memestra tayo. World Teachers Day itataapo, we are we are celebrating World Teachers Day. Thank you so much Erickson agarpaw balansa. Kadigita amin nga memestra agdengdengag agbuya agi-share kideto ito i-share ko dati grupo ti memestra and de la Cuesta Arimbay, congratulations for a job well done. Another big event ko na dito anak ko nga nakaraketera ag PM akto dati event ta into no 28 ket medyo adabasit pa na kay tantan na dati pa na kay tantan na napandama nag-tour jay Thailand. Meron na kanu deta tour da Thailand kasanon itatangam still si kalatan to pelati kwa ata si kanto tamat iti ag decorar si kanto itag make up kan mangisuro ti cotillion. Giancarlo Colobong Ballesteros is watching nga nakapinpintas from Solsona. Pakumusta ma'am digiti Ganals and the Thailand saglalo ka ni Lovely. Please share ma'am mat and de la Cuesta Arimbay dato anya ayatay itata. Good morning kada kayo amin nga sangapada. So itatagagayan ken kakabsat it's World Teachers Day ko na nga rod World Teachers Day kaya na nga sawan amin nga teachers iti lubong celebraran tayo deta being teaching as the noblest profession and teachers being the noblest professors. Oh yeah, professors, our teachers, our mentors dingamin. And also hello Ina di ko nana Sheena Baptista is again watching. This is my program iti Ilocano. Dari kita amin nga Ilocano iti umabata iti northern part iti region. Kumusta kayo amin? Dalexan Corpus, hello, good morning pa shout out to of course Dalexan Corpus and your family. This is Ina di for Anya Aya. Napan nakiparade ni Inay Lovely event Thailand ina ko na api nakiparedan na ana deta nga parade apay adapiastan. Ma'am Shirley Main Ganoy Sinay Sacramento is watching. Napindas ngamin dati i-share ko malilipatan no ko ngamin. At least ni Kumarek nga Shirley Main sana happy World Teachers Day kin ka Shirley Main Ganoy Sinay and together with Mami Offering and the rest of the teachers. I-share yung man dati apo kadigitay JC iti teachers. Nagwapo kan ko na. Hapo nagwapo kan. Alawan ngamito no nakagaw na napintasak hindi nga min. Maya mo basi tao aurata itataata nang imas ti pa nagtumtumar ko iti TV because kan dati Orabella Cosmetics for my skincare ko na nga. Sa Nicolas Inay ay Giancarlo Colobong i-share mo mamat detoy. I-share mo man dating episode ko yan, data tambayan, tagrita man idayan tatambayan. Greet mo man, and please share ko na ma'am, kitikita LGBTQ. Iti the whole
Solsona, si ka Giancarlo Colobong Ballesteros. And thank you for sharing. Ma'am Charlemagne, gano'y sinay Sacramento. Ano, datay na yung awana mo itatayin, gabuta mestra, ito yung Ma'am Charlemagne, so agrin itay. So amin nga memestra apo, nga nakautangan, tinumutibiyang, iti adal, iti wisdom, nga kunada nga kasta, kan ito to be proper, to be refined, cultured, educated, and hala nga DJ apo, kas educated no kuha no di DJ personalidad, how to be humble, how to handle yourself in a situation that is not really awkward or embarrassing. Digite paning sur hala ang may pangapti Pilipino mat wenno algebra wenno kwatin sursuro ti memesta tayo no di DJ pa na how to love each other, how to be respectful, diba? Amok ti favorite LM teacher mo kunana one amom deta. Good morning to you from Livermore, California, Ana Karenina Benoma. And kumusta kayo amin dita? Gore ka man. Sa pagsasaritaan tayo man ti mga teacher ko during my LM and my high school. Iso man ti content gati 30 minutes anya aya itata. To the father, to the general manager, always and forever. Supporter tayo, kadagiti ganwat tayo iti multimedia ni Apo Tres Verdejo, the General Manager of Don Philip Marketing Dingras, and Honda Elite Sales iti Dingras Apo. Nagkaskasapo lang kay tinapipintas nga motor. Kada anything specification nyo may panggap iti motor at daamin kadakwadatan. In kailangan biruken iti nakagugwapo ken nakaisisem nga ni Apo Tres Verdejo. Ni I'm a little monkey. I'm a little monkey. How do you do today? Kunan. Diba ang tibut-but nun inaganak. Dati magbalam siya Clayton. Ni Auntie Tetang, isupin na nga paborito. Ni Auntie ka Tetang, nga inuong tanak, iti I'm a little monkey. I'm a little monkey. How do you do today? Tararat, tararat, tararat. And say, hooray. Thank you, Kuya. God bless. Thanks for the greetings and giving tribute to the teachers through your program. But of course, utang tayo iti na pagganakam. No? Inutoy man, tinakadkadanunan. So, our content just started. Awan iti pulos kunana nga wala awang pulos makadanon iti papanan na no hanto pulos kung hindi siya lilingon sa kanyang pinanggalingan kunana. You need to look back, you need to be respectful, you need to be grateful to all the people who loved and cherished you, to your alma mater, regardless of what happened. Ore kasano itinpasamak mo iti elem mo, ore kasano kinarigat mo, look back kunana. Kung kitaan tayo iti naggagapuan tayo dahil walang makakarating sa paroroonan kung hindi ka lumingon sa pinanggalingan kunana. Di ba Mang Leilani, ore na ungyet titi teachers, ore adda digite babak, di ba? Adda digite pagkamalyan na because they are also human. Because only teachers have class, kunana. Of course, because only teachers among of all the professionals, only teachers have class, kunana. Have class. Diba, Jaber? Dengdenggam, pakikat mo to as for the real today, kunana. Of all, among the professionals, only teachers have class. Diba? Uray na unget. Diba? Sino pwede kita? Ni Mr. Pukling, ni Mr. Tetang, ni amin di kita nagpukpukawan. Saludarak amin nga nagpukpukaw. Nga kuha, na napandanlangitan nga ado nga ti teachers ko. I would like to give my adulations, congratulations, and felicitations and even congratulations kada kayo for the World Teachers Day. Itata amin nga teacher Victoria Janel Rojo mabait naganan. Rodessa Joy Carino Guzman is also watching. Ni Rodessa ket agpungpungtot sa tika anak dita solsonan ta di nabayag nga kuwa, di nabayag nga order ko nga in mind ko sa ala. Uri ni maring ko ni Ma'am Reyna Bisonaho agpungpungtoton ta makabulan sa day di kwadyak pay na alayam ni Mama, aywan di tayo memestrang anak-anakan in the person of Alan Agni, diba? Then ni Sir Eko, ni
Sir Oscar Gamiao, ni Rex Seredon, kan amin nga maestro, ni Sir Jay Lagatero, ni Sir Raja Adib, ni Sir Jesse Domingo, kan amin nga memestra. Pati pa, di kita agmestra-mestra. Urihan nga mestra, ni nanang ko, Happy World Teachers Day latakan ni nanang ko. Kasi she serves as my teacher, my mentor, di ba? The second nanang tayo are our teachers. The second tatang tayo are our teachers nga lalaki. Di ba? Isuda mangisuro kada tayo. Isuda mang palit kada gitin ima tayo. Isuda mang balakbak kada tayo. Isuda amin. Mwa. Kuna na ni Charlie May. Kaanak ko ma, adu atin nalakam ko ti memestra. At dapat nagitim o kanyak idikwayan ti blackboard. Tahang ko na anseran ti 21 minus 11. No, apay kami. Kadya maanseran ti 21 minus 11. Diba? Kakasta iti bambanag nga paspasamak tayo idikwa. Dapat mestra, data man ti content tayo, ada mestra nga nasingpet, ada mestra nga na-arjod. Ada mestra nga nangato hills na. Dati nga episode ko, kaya dedicate ko man. Agad, dati mestra ki grade 1 kan kinder idit ko in the person of Ma'am Anelita Brillantes. Ikwa man la isuda. Nalalaing amin digito yung ada amin pakasaritaan dahan niya. Ni Ma'am Anelita Brillantes iso dati sophisticada nga mestra. Di ba? Napintas di pa nakakulot ibuok na. Napintas. Hello, another maestro, another mentor nga dati iti NU kada divine in the person of Sir Marlon Inocencio, di ba? Happy World Teachers Day, Sir Marlon Inocencio. Ni Ma'am Anelita Brillantes idi ko adapag na arte, sophisticada di nga mestra. Ngam nalaing ti English na she served as my mentor for kindergarten and grade 1. Nalaing nga mangisuro. The basis of you to become good into no grade 1 ka, di jay kindergarten teacher or your grade 1. Isuti pagpolan na amin dito A, E, I, O, O. Amum ti agsuratan, amum ti square kada rectanggelan. And also to Dr. Tessie Pactora, to Triens Agbayani, ni May Angeline Agdigos in the person of Ma'am Inocencia Agdigos. Diba? Good morning, Dr. Tessie Factora. Regards to Tito Adley, to all of you, kan di kita apuko, kan ti pamilyam doktora. I love you. Ti topic tayo itata para iti anya aya, iti radio program, multimedia, TV program mi, kat di ti teachers, di ti teacher ko iti kindergarten, kan may nga parte iti grade 1. Iti mo talaga nga nang fulfill ti kina grade 1 ko nga artikulada, manipod iti aging gana itata ni Miss Dumlao, Telma Dumlao. O, di ba? Day dimestramit special class na unget ken na nga to ti hills na kunay na. Shakil Pelendenge is watching pa shout out tita miss you kunay naman. Agpeso ni Ma'am Telma Dumlao na nga to mat iti hills na. Oh, di ba? Tok kung nanano ka no magmag na. Tapos naka-breast out pa. Ngam nalaing, di ba? Awan pa kauyawan na dito. Iti mo ti grade talk, Ma'am Christina Balantak nga da Hawaii. Deta ma ti mistak iti grade talk. Nalalaing da amin mistratini hunada. Oh, ti grade 3 mat, dating may sa kasosyalan alahera. Nabanglo nga mestra. Nababanglo damot amin ngam sabali lang nga talaga mo ti deti kuwada. Sabali ti aurada. Ni Ma'am Lucia Esta, grade 3 ni deta, nang rugiti. Nano deto? Apay agawan awam manon. Oh, ya po, kapag-bakti man deto FB Live. Ngam kas gagangay tuloy-tuloy tayo latas sinilawan nakpayan di ba nagranyagan. Nakapinpintas deti aura ki deti cellphone ko itatta. Na find out at 2 years to deti cellphone, mabali magayam nga silawan na deti amo na. Grade 4, may sapay nga na arjod ngam awanan na pa nagpakasyunan. Jay nabayag Japanan. Kung alatan ni Ma'am Gorgonio. Lady Ma'am Gorgonio, di ba? Kasta unay ati foundation day nga kanayon ni Ma'am Gorgonio. Tapos lipstick pay laang. But I love her. Nalalaing.
SPED 1 ko na idit ko special education keme. Tapos dyan, special education class ko na no, SPED 1 ko na ada uniform di ko nga nalalaing. Ngam syempre, dapat tiriga ni Dani ang kastakat apo nagpa-sponsor ada ng regalo nin sa mestra mo lang ng titidikwa. Jaira Shentel Aguilar Aquino Soliven, tilula na mo detoy kat may nga mestra. Kan ni Jaira mo kat may sama no ko nga agmestra. Duada kan ni nanang na urahan da nga mestra kan ni Joji na mestra damot itibiyag ko. So nga good morning. Iso da namang Leilani di kita memestra tibiyag ko ni Clayton Sinay di kita tinamestra. Itibiyag ko. Pag mestraan dalo ka biyag ko. Charot ngam I love them. Itimat grade 5 Alma Dancel. The great Alma Dancel, my science teacher. Kumusta ka ni Shenti, Jaira, kandete anak tanga Bombay, kandete lakay ko nga ni JM Soliven, nakagugwapo ti ag Soliven, ayan, naka-cute ta. Hello, how do you do? Kumusta kay amin dita? Ni Delinger, ni Makmak, Aquino, kumusta amin di kita glalakot ta? Kinabyangot da ko na. Mesa pe dati Leilani, nabyangot da, ti kinabyangot da pakibyangan da amin nga amin nga agar-aram kanya. Di kita. Urahan da may mestra. Pag mestraan da amin. Ituloy ko. Grade 5. Ni Ma'am Sinay. Datan ada pa mesa ni Ma'am Alma Dancel. Kasi adamin A and B iti grade 5 ba. Iti yung grade 6 ni Ma'am Inocencia Agdigos ken ni Ma'am anak naganan Aurora Castañeda ni gaya Ma'am Aurora Castañeda iso nang itimog kanyag idikwa iti 21 minus 11 intimog dak nalaingak ting English Filipino ngam Waterloo gagayom ken kakabsat if I say Waterloo dati pagkapsutan ti bakla Math, ngam hana na ka grade iti 85, 86, 87, 88, 90. No mabalin ko lang ipakita ka na kayo ti grades ko manipot LM. I have. Adapay la di card ko iti LM High School College. One. Adamo laing dati bakla. Adamo laing ni ina di ka ti magbaka na kayo nalainga man. Oh, may sapay, adapay ditoy nga intag ko in the person of the matriarch of the Casiano hardware. Nakano kayo magbaga nakabisi Mang Bernadette Parado and to Manong Parado ni Manong Apo SB Melanio Parado, di ba? And the rest of the Parados and the Casianos and the Jacobs. Teka kaimasan nga aglago iti naimas nga chicken dita. Dita Dingras, Marcos Solsona. Adanto pa yung Piding, Sarat, Lawag and all over the world. Di ba Mang Bernadette Parado? Di ba kika Mang Bernadette? Kanayin ko malilipatan. Kitakman nga rod no agpaiso kunana. Ang agpaiso, aman agpaiso at the mesa. Gari kata itikwak to picture to. Agpaiso deta. Timat ko, iti ko agad 19 sa grade ko timat. Ori sino pagdamdamagan nyo. Talaga, adam lain ti Becky. Iso nga, amok amin. Iti grade 6 sa ni Ma'am Castañeda, intim ugnat ta 21 minus 11. And then, ano deta, naungyat ngem labda kayo met, biyangot ngem, ay kaya ko man detay. At pagbaga ni Ma'am Shiley May, biyangot ngem na caring. Yes, nabibiyangot digiti memestra. Duma. Digiti memestra kat isuda nang isuro ngamin kiti dati papanam nga question. Papanam kuno na. Madikan no deta nga question gagayam kan kakabsat deta papanam. Jay nabiyangot. Nabiyangot deta nga papanam nga question. Kagura da ka digiti ubing nga memestra. Dapat kanu ti damagan yo ko nangankan nangankan uno at kwartam kasi kan mo screen sa atin to tesen mo kanyak baka da preview na mamatak na lang ka talaga mag-dance ko na o kitain nyo mamati digito memestra ken adadakil ti influensya na actually ti magbagadaket you are a social media influencer ko na da kada kami nga dahil ti media ken da kami ag TikTok da kami nga ag nga dahil ti social media nga agsasao numaan. The greatest influencers are my mentors and my kumares and my friends. Isuda damang Leilani, di kita ti greatest influencers.
They are not bad influence. They are not bad influencers to me. They are good. Sa bali lang kami, dati kinakulit. So, congratulations. Carol Paltong, Mang Carol, halo. Good morning. Pakumusta ak mampay? Digitay kwa. Digitay ka kapitan, aglalalo, digitay kapidwa nga ni Apo, bidas turuot. Ni Melcon nga Thailand. Sino ba? Digitay kwa. Ni Uncle Verdadero. Kun daduma pa ni Kapitan Elmer Tolentino, kun Kapitan Bumanglag EJ Ver. Di kita lang magugusto ang kapitan ti ibagak tahan mo't aming nga kapitan ko magusto. Magusto pa ni Apo Tadena di talumbad alag kumalangan ni Apo Conche di ta Fos ken ni Apo Masing. Ni Kapitana Masing ita Barangay Medina. Good morning kani manang ko nga Chona. Kan dati kayong kung kagugwapon metlaeng. Ni Manong Nolan Maranan. You're one of a kind kapsat ko na. Sabsabali. Sabsabali lang taniina dito. Adula ulit yung masasauna. I am very sorry. I would like to make a public apology because they expected me to cook. Kasi I promise Manong Nolan and Mang Chona nga I'll be cooking yesterday, idi Kalman, nga I'll be cooking Bicol Express. Napana mo nagbirbirok, tinabirukak ukay-ukay. Hana nakapagluto ta, awan na birukak nga dati lagdaw. Lagdaw nga babasit kami ti ipan ko. Although the main ingredient coming from Kamsur is already at home, awan magatang ko. Agsabali nga minuka di templana. So maybe one of these days, I'll just PM ng Choy Mang Nolan. When will it be? Diba? Alan ni Herasano is watching. Mary Jane Apostol Marcos. Hello ma'am. Good morning from the dearest funeral homes ever since my very supportive mother coming from the depth head. Mary Jane Apostol Marcos, World Teachers Day. Hindi namin idilawas na it was the National Teachers Day. Today, Monday, is the World Teachers Day. Iso nga dakay titap-tapikot. Ma'am Mary Jane Apostol Marcos, kandagiti amin nga memestrat. Siyempre, ni Mami Nita Juan, who's now enjoying herself together with the siblings of Juan and ni Romel at Dada J. Baguio City. Pagna, pangan, rampa, kuna ni Mami Nita. I hope you are all good in Baguio City and you are enjoying. So, marunong to mga bakasyon, digiti kasi sinsing ko in the person of Shasha. Ni Marie Grace Shasha and ni Jane Bengdalit. So mangkut dan tumot dito itama pangkam to mamut ag fasya nga kuwa bari ito gudak to timang ngamin pa di kita pepa awawid na greta mampay ni manang Belia gayam di kita puro pasangput di ito ada pa siya mang pangakarubam ni manang Belia ken ni manong Remy Fernandez. Enjoy your vacation. Awawid naman ni Mami Demetrio Fernandez idi kailan kahapon idi Kalman. Adapay kwa, Barbie Agasid manmano, timan kontente itatakas to, at na niya baga kanya, apay nga kasi ka nga lalaki, natuktukol, di kita imimam ko na, di kita imimam ko na kingkwana. Tadaka doon na pangkarayan, di Kalman, nga nag-swimming, mat ata, anang nga ruket, day off kun, awa mo ubra tayo, na panak mo nag-swimming. Adamot imay naki, shot kanya, ay apo, di kita ramay na, agdardara mo, di kita titidog nga ramay na. Di nga lalaki, dyan natin bagbagan. Apa anak kinuwam. Nagkakabil kami kunada. Nakikabilak. Apay nakikabil ka. Baka basol mo, barairong ka kuna. Ala sir, nagbalbaliw ako na hanak mo nga kasdayan. Tadaputot kon, adapay asawa kon kunana. Narigat, dati maidamdamag kan mga aramid kasta kunana ngam ammom na pagka nagkuandak nagtripanda kasjay nagtripanda tadigid jay kanumot kinainumanda buwaritan da kanumutan der tayo lamisaan nga pag-iinumanda tanabarte da diba adang amin pa yung pagkaapaan da agririri ti babae gayam aggaapa take note ti babae aggaapa ti lalaki agririri diba. No ti babae agririri. Ti lalaki agririri, ti babae aggaapa. Diba? Iso ano ti babae mapaggumatang ti karne, kikiluhin ko na nanok.
Wa. No tiba lalaki mapan titimbangin. Digiti masursuro yung kanyak kidati ng aldaw ta kastaunay nga kastaunay iti kina budbudak kina fresh tayo. We will only have 30 minutes for Anya Aya this morning. Di kita tipagsasaritaan tayo just to share my experiences, just to share something ka sa inyong lahat. Deta apo. Kadagitay aming nga teachers tayo nga nagbalin nga isu dati inspirasyon tayo because we look up to them. We really appreciate the wisdom and the knowledge that they shared to us. Iso nga kudos to all of you. Datayumat ni estudyante no damot tiyempo tayo, no damot edukwa tayo. Kumustahin naman natin yung ating mga previous teachers. Hello ma'am, they don't need material things kasi hanmat nga deta ti apresyaren da. But saying thank you to your mentors, to your teachers, to all the educators, amin, that will really mean a lot to them. Diba? Happy World Teachers Day to all the teachers out there. Kuna ni Manang Leilani. And from my family, from your very humble Manong Inadi, I would like to to say this one. I will always be forever thankful and grateful sa lahat ng mga naging teachers ko. Literal. Because without them, without the knowledge they shared to me, without the experiences, without the care and the love, hindi lang naman yung pagiging bukis nila, hindi lang naman yung pagiging proficient and efficient nilang mag-English o magaling sa math, di ba? Na natutunan natin sa ating mga teachers, iso tinad-adult kadakwada, no di sa bali di jay kinatao, anak ka diti kinatao, there's more, kunay na, saksakripisyo da, yes, they also sacrifice a lot. They are being paid, yes, ngam, kurang, detang kwatayo, kurang, detang pangbayad kadakwada because they served as our second parents, di ba? They are also human beings. They commit mistakes also, just like our parents, di ba? No siyak nga adda digiti inimpanen na no adda inimpanen nyo kadagiti ti teachers yu idikwa ay paborito na ti kastoy ay naluto ti kastoy idikwa ti honors adda amin kakasjay nga istorya ti biag tayo. But if we cannot forget, if we cannot forgive, dagiti bababak, maybe, tanungin natin sa ating mga sarili, baka meron ka ring nagawa, di ba? Meron ka bang nagawa kasi, baka tila pampanindigam kat deta ibagbagam. Kasi maraming mga ganyang mga story. They don't look back sa mga teachers nila. They will just try to say, ay, hanang nga kinaya deta. But as per Inadi, an anos ungungit ko na. As per Inadi, dati lang ti puntos ko. Whatever experiences that I had during my LM, during my high school, siguro naaramid amin dagito. Iti kinaungat iti teachers nagbalin it served as my driving force to work hard and to educate ourselves and to realize that life is really hard, diba? If we cannot forgive, digitay medyo nakapasakit tinakam kada tayo nga memestra. If we cannot forget, digiti pamasakit nga nangag tayo because handamot imbaga nga I'm sorry, handamot imbaga ngam. Let's move on. Diba? We need to move on. Hindi kailangang yun ang magiging everyday na topic ng buhay mo. Ano yung sabi niya? Anaman ti influence, ti teacher, ti biyag tayo, at the mark ti biyag tayo, whether negative or positive, he or she made a difference in your life. That is really true. It has become part of your life that shape what you are as lessons in life. Kunana, so ulitak man, I love it. Apa kasi makalulo akmatan. Anaman ti influence ti teacher ti biyag tayo at the mark na itibiyag tayo, whether negative or positive. He or she made a difference in our life. It has become a part of your life that shape what you are
and as a lesson in life. Kunana, thank you very much, and that will serve as my content for today. Kada kita amin nga teachers ko, kuna nga rod, to all my teachers, in the LM, in the high school, and to my college, kanda giti nagbalin nga mentors ko, who mentored me, alak man dati nga kwa, nga magkapayak mampay lang kat medyo makaibibit akmatan. Yes, ko na ni Jacqueline Rivera. They are our second mother and father. Alam man pa dati nga opportunity guys to be thankful also. Kada gitay ti teachers ko, to all those who mentored me, to all the people who mentored me to become, for me to realize that I am also good in hair cutting, in hair coloring, and in makeup. It is aesthetic part of my life. I would like to thank the late Tita Wally Villaflores for being so kind in teaching me, because siya po yung nagturo sa akin. When I exited from the academe sa STI, he taught me how to do the hair thing, rebonding, Brazilian treatments, and syempre, yung makeup. Yung makeup na minsan doon din ako nakilala sa pagiging makeup artist. Diba? Isang taste yun sa buhay ko. At saka, yung mga nag-mentor sa akin na magluto ng mga masasarap, tumaytatang, kanda Uncle Nestor nga mangisursurot kanyak no mapandag parparti mapan makidaydaya so da mangisursurot kanyak for those persons who taught me anapay digiti na sursurok aya basta amin and at syempre to the broadcast industry in the person of Engineer Tamayo, Engineer Rolly Tamayo and Doc Jaime Tamayo. They serve as my mentors when it comes to broadcasters because they are broadcasters already when I get in dito sa industrang ito. At sa lahat ng mga kaibigan ko who serve as my mentors when it comes to do good, to be good, and to continue striving hard. Kadaman ng Leilani to the Dynamics Club of mine, at exclusive ko nga friends, hindi may sa nga GC, to all of you, Mang Leilani being the head, I would like to thank you because you serve also as my mentor to do good, to be good, and to influence others. To be positive always nga hanarigat iti amin iti biyag. At dan tulata uri narigat iti biyag basta what do I mean? Basta kikinaawatan and to humble ourselves to the Lord always. Or imperfect tayo matkan managbasol tayo nga tattao di kita ti magbagada. Kanayong kanyak. Lovely Thailand, Ram J. Pantaleon is watching. Manang Jennifer, Wishel Lozano, my forever. Yes, they serve. Agibit ka man, ngarot takitak man ko na. Kung makaibit, akmat itatayan. Wishel Lozano ko na. Kakaya ti aglo. Alam mga dungdung aw angam. I'm just teary-eyed because I'm happy. I'm happy. To realize that what I've become, there are people who mentored me also. There are people who are biyangot to my life nga, yes, you can do that. Damang Leilani, Charlemagne, Clayton, iso da iti biyangot iti biyag ko, kaaduan na iti chosen circle of mine. I have a lot of friends, guys. Naglalalo ko na dakyan ti multimedia. Thousands of followers. Thousands, I mean, yes. Friends, FB friends, di that. Kanda duma pa. Ado, it is circle of true friends kat nakababasit. Diba? Ram J. Pantaleon, Besi, nakapinpintas ka, Beshi, kunan. To my dear Marco Andres, Happy World Teachers Day to all of you. So, that will be my content for today. For my 30-minute Anya. Happy World Teachers Day. Thank you very much. Agyaman tayo kada itinagbalin nga teachers tayo. Orahan nga teachers, nga literal nga teachers tayo. Somebody who taught you how to be strong. Somebody who taught you how to do things. Somebody who taught you to move on. Somebody who taught you to forgive and forget. Somebody who taught you to be strong. They are teachers. Everyone is a teacher. Oray sinupay because even your problems, even your detractors, even your commentators, di ba? Even your bashers, they are teachers
They serve as our teachers. They serve as our guiding light. Even bashers, may katuturan. May katuturan ang pagiging haters. May katuturan ang pagiging marites. Our marites, they are also teachers. They teach us to love, they teach us to be strong, and they teach us that if there are marites, there is good and there is bad. Diba? Ay, viva, viva, viva. Love, love, love. We love you, Mang Dance, kunana kasta. To Harvey and to the rest of the guys who watch my, who always watch and who watch this episode. Kadigiti teachers tayo, whenever you see one, you say, "Good morning, ma'am. How are you? Good morning, sir. How do you do?" Diba? Josie Ramos and Patrick Palagkat. So I would like to end my FB Live with a song. Anak ka di Daddy in suruda kunana. No tibigbigat ti isuruda nga sa maligit ti elementary ako na nako. Good morning to you. Good morning to you. We are all in places with sun shining faces. Oh, this is the way to start a new day. Kunana. Thank you, ma'am and sir. Grade 1, Luz Biminda, Vizcara, Camp Claudio, Elementary School. Kuna. Ang dami. Grade 1, Claudio Elementary School. Grade 2, Mrs. Nemia Cabahog. Hapo, nakadumot dertoy imbaganan. And to the rest of the teachers of Jacqueline Rivera. Diba? At pagdating naman sa hapon, good afternoon, how are you? Good afternoon, how are you? Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Please share naman. Paki-share naman Charlie Main, Jacqueline Rivera, Manang Leilani, my FB episode for today because it's the World Teachers Day. It really made sense na amin nga imbagayo nga talaga that you are all the people in my life who really make sense na kayo di kita tumultulong kanya to bring out the goodness of my heart. Diba? Di may nga tao mga talaga kat hindi tayo likas na maraming alam. Diba? May mga taong magtuturo talaga sa atin to be good. Di pa nagbiag kapsat at nga rason ken misteryo no apeng adda tayo dito'y lubong. Have a blessed day to all. Tapos ko na ni Charlie May to end. To conclude our Anya Aya today, yes, ado nag-share ang teachers Mang Dance ken other friends kunana. Manang Mary Jane Balagat, thank you very much to all the teachers. Julius Pasis Batulayan, to all the teachers out there. Kadagiti amin nga teachers, I adore you, I salute you, and continue to bring goodness. Continue to be positive. Continue. Life is hard, guys. Life is really hard. But, amok nang umaton to sweldo babaon ka ni Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ama, nakakasadeta. Katsabi ko mata amin. Joking aside, amin nga pinagdadaanan tayo. Diba? Galo ka digiti may mestra tayo who deserves more blessings and more push. Tapno nga tumat, iti kasasaad, iti panagbiag, iti teachers tayo, may ikanda digiti benepisyo, sapay ko and you deserve an accolade, guys. And to my inay, Lemmy Rose Baptista Balmaceda, who made me feel a stronger and better person. And to you, Marlon Inocencio, perfect ko na all of you, da kaya amin nga nagbalin nga mestrak. I love you, I salute you, and have a great day. Anya Aya! Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling.
Hall. Again, ti bukti pusuna, at ti bukti pag-alas ko. Ano tinitilak na hinihinikap ko, mga nito, kayo na rekititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanin niya bukti pusunan. Hindi reactive pa rin. Hindi hanga makabangon. Agigita, tapos si Matala, aglulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tikititi ko. Kasi na ako, very active ka kan. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit basit eh. Kaya lang na nakikikiligos ni Doktora Alita. Siya ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit ko lang yung pakamwa po, nababa hindi pa nag-usar ko iti tibikos, kahit ado iti limbag-anan tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti tibikos, kahit iso iti nakapalagaan, kaya nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Malaksit kireta, iti naming san nga rabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling saed. Ngayon inusar ni Mrs. ko gaputang imatot dara na, ginurnurak gaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cos. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cos triple action formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cos. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksak ken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaungganyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi. Rudity ken Honeybee. Kadwada pay daluluraki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.